mme hano re sogetse thata ka jana re tla bo rena le ene tona wa tsa pereko le selegae e le retired Major General Pius Mokgware yo e bileng gape e le mo palamente wa kgaolo ya botlhophi ya Gabane Mankgodi. Kganye tona mo tsatsing la gompieno ke gore tona Mokgware o tla bo a re tlhalosetsa ka mananeo tota le ditsholofetso tsa puso e ntšha tsa go tlhabolola seemo sa pereko le ditirelo tsa monogae. Motswana botso re tla bo ke go gakolola gape gore e tla re re ntse re tsweletse e be ke go ha dinomoro tse e le gore kae le kae ko leng teng kwa borwa le kwa botsheka jo lehatshile o tla bo di tobetsa o kgona go akgela o kgona go botsa potso o kgona go tshwaela mme tona a le hetole ka namana mo yone nako e mo phirimaneng ya tsatsi la gompieno. Tona Mokgware mme ke go amogela mo television ya Botswana. Ya me ke tse sebaka se mo totlegi ke go dumedise mme lo yana moreetsi kwa gae ke go dumedise ka dumela mo motona la ka pula e tona. Thank you General. Ya le ba re be re le mo go bophirimaneng ya gampieko. Babereki ka nna ha re simolola mo tsebeng ke a utlwa gore ba bua gore ba na le wena gompieno retired Major General mme ebile ba supa gore ba sireletsegile ha o le teng. Raitso maikelo la matona ke go sireletsa Motswana ke go sireletsa mmereki ke go dibela ditshwanelo tsa mmereki ke go tsisa loago le kutlwano go gare ga mohiri le mmereki. Thank you tona mme re thobisitse sentle ka gore potso e ke batlang go e botsa gone go la ntlhaela e nna yone e tibolang puisano ya me le wena ha re bua ka botsogo jwa mmereki re bua ka pabalesego ya mmereki mo lehatsheng la Botswana re le ba maemo a ona wa bosa gore a mme gone tota botsogo jwa mmereki ditirelo kana madirelo ka go harologana le tsone maphata a puso a ba eteleditse pele botsogo le pabalesego ya mmereki. Seemo sa pabalesego mo lehatsheng la Botswana go ya ka wena hela o ntse o tsena o tlhodumela o le ba maphata a gago le nako ntse o gola le lehatshe le o dira kono o dira teng a re sireletsegile re le babereki ebile botsogo jwa rona ke jo bo eletsegang re le mo lehatsheng la Botswana. Res ke boammaaruri bo sa jeleng pelo go tswa ka lebaka le letelle le go tlhodumela ka ditsamaiso le dipatlisiso botsogo jwa mmereki bo ntse bo sa ile tlhoko botsogo jwa mmereki le pabalesego ya gagwe hela ko tirong ka sekgwa go ka tegate occupational health safety re ntse re sa e tlhokomele mme ke go ra kere ga re sa le re tsena mo pusong e ntšha re ema ka dinao re tsile ka policy tsamaiso ya gore jaanong se tona re se beela ko pele goreng botsogo jwa mmereki mo tirong ke sengwe sa botlhokwa kana ga itse gore ga mmereki ga a sa tsoga maduo a go a kwa tlase mo tirong ke setse re dira policy gona ka ngwaga o 2024 re tla bo re ntshitse policy re ribolla re be re isa ko parlamenteng ke a go e bega yaanong gore Motswana mongwe le mongwe a itse kwa teng gore pabalesego ya gagwe yaanong e tla bo e sireletsegile ka fo molaong. Okay ke a go leboga tona nya kganye ne ke e botsa le potso tse pedi ke di tlhomaganya ka bomo ka gore e rile re bua hela babereki ka nna ba itumelela gore ba sireletsegile ba na le wena gompieno mo dikagong tsa ntlo kgaso mme ne ke batla gore ke re simolle sentle hela ka gore o tlhalositse Motswana kae le kae kwa leng teng ka lephata le la tsa pereko le selegae mananeo a lone le gone gore tota mme gone lephata konokono tiro kgolo ya lone mo lehatsheng la Botswana ke eng ke go ha sebaka tona ke sa go tsene ganong gore o e allegela ka bolele. Res go botlhokwa gore Motswana a tlhaloganye tiro le mandate wa lephata le o le tlhaloganye lephata le ke lone lephata lengwe le le tshwereng botshelo botlhe jwa Motswana ha Motswana a goroga mo lefatsheng o kwadisiwa mo lephateng le gore o gorogile a ba hiwile pampiri ha Motswana a tlhatloga ka dingwaga gore yaanong o tsamela dingwaga tsa bonna kana tsa bomme o kwadisiwa a ba neelwa setankana se go teng o mang ha Motswana a setse le monna a setse le mosadi a nyala o kwadisiwa fa gore yaanong o tlhatlogile o nyetse ke monna ke mme ha Motswana la setse yaanong a boela kwa tswang teng
o kwadisiwa ga gore motswana yo le ga a sa tlhale teng ha o boetse go ga bone go neng a tswa teng kana ke ra tlhokafala ke botlhokwa jwa lephata le la Labor and Home Affairs mme bile gape go rwese gone fo ha motswana ka ntse a tswa mono a tsama a etela kwa mahatsheng a mangwe o kwadisiwa ke lephata le ke sone se se go rang kere botlhokwa jwa lephata le re le tlhaloganye rotlhe re le batswana gore le tshwereng motswana mongwe le mongwe yo go gae ya ka gantsana ga ba ta go itse botshelo ba go boela go morago o na nyala o na nna le bana ba le kae go utlwa go ra kere le ga o nna le ngwana ka ra o tshola lephata le la bega la kwala le be le go fele dipampiri gore tsatsi leno monna o mosadi ke ha o na le ngwana go go supetsa botlhokwa jwa lephata le gore re tshwentse re le tse ka tlhoafalo ke lone le tsentseng ke kare le bopolotlhe lwa motho the human life cycle very important me ano Monday to rona ke kana tiro ya rona ke ya ntlha ke go bona gore ditiro di nna teng mo Botswana ditiro di nna teng mo Botswana sa bobedi ke go tlhokomela gone gore a ditsamaiso fo gare ga mohiri le mmereki di teng a mmereki o tsholwa sentle a mmereki o tsega sentle a mmereki o duelwa sentle ke gone o bona re ipetse mo goteng ka sekgwa ba go bitsa ba re decent jobs decent work ke tsone se mme bile gape Monday to mongwe gape wa rona gone mo ke gone go kwadisa batho a kene ke go bolelela jalo raiso ke tlhalosa pele gore re kwadisa motho a tshola re kwadisa motho a nyala re kwadisa motho la ga tlhoka hetse tota re ntse ra mo kwadisa ke gone ka fo re dirang ka teng jalo ditiseletso tsa batho go tswa ko maatsheng a sele go tla mo Botswana di dirwa ke lona lephata lonele ha ile gore rena le bangwe ba tswa kwa ntle ba batla go bereka mo Botswana ba tswa kwa kwano ba kwadisiwa ke rona ha motho a batla boagedi kana a batla go nna Motswana o kwadisiwa go lephateng le jaanong ke lengwe ditiro tse le gore ra di dira ke batla go di tsaya jalo ka bokhutshwane hela jalo le engwe tiro ya rona gampieko e re neetsweng ke go lebella gore ma intern bana ba rona ba ba tswang kwa ba go bereka go ditirong kwa ba hirwa ka tsela e ntseng jang re ba batlela mahulo a matalana ko kae mme bile ra ba oketsa mme bile re tswa ka ditsamaiso tsa gore ba ka tlhokomela saga ka tsela e ntseng jang ke engwe ya Monday to rona gore re bone gore bana ba bona ditiro a bile ba tlhokomela saga e bile ba tsewa sentle ka fomelao e ntseng ka teng ke be ke bua kere ka sekgwa ba ka gore a bare re tshwanetse gore re bone gore go nne le mo go teng a conducive environment re dire go nne le loago go gare ga mohiri le mmereki ke tsone o bona re bereka le di-union tsotlhe tse di goreng ke tsone tse di buelang mmereki mme ebile gape la bofelo le ke tshwanetse gore ke lame ke bona gore mokgatlo mongwe le mongwe ga o tlwa ke ne ke bua ka kwadiso le go itse the human life cycle ga o dira mokgatlo o kwadisa go lehatsheng go le gone go lone lekgotla le la rona ko ministering wa Labor and Home Affairs kana o batla go dira mokgatlo o ntseng jang hela jang ebile ano gampieko ka molao o mošwa o tsileng ke gore re tla bo re dira gore jaanong society ngwe le ngwe kana organization ngwe e go di senko go rona e dire mo go think di returns every month ka re batla go itse gore e dira eng ebile e hirile batho ba le kae ebile tsa batho ya mme ga ke sa go tsenegano tona o ntetlelele thank you di returns kana go supa gore letseno le tsena ka tselentseng le tswa ka tselentseng ya mo makgotleng mo di society kana di swaete di kereke di mote di kereke di motenra le tsone le tla le batla le tsone ra di dumele re batla go itse gore di bereka yang di mo ditsamaisong tsa tsone di re batla gore ka ra itsentse go nna le audited financial statements go mo ke gone go efemela gore go re itemogetse gore bangwe ba ntse ba dirisa dikereke bosutlha bangwe ba ntse ba dira ka sekgwamo go teng ke money laundering ka dikereke ba tsama di kwa ba tsa kwa bo ba tsenya mote ga dikereke ka Mantaga ba fola ka dikgetsana tse ditona ba re ke madi a menelo
yaanong go mo mele madi a ba boneng ka tshenyetso setšhaba yaanong ke tsone utlwa gote di-returns ra di batla be re batla goreng re bone gore di-audited financial statement gate o tlhalose gore madi ana a tswa kae yaana ga re ka go tlhera ka nako nngwe kana o deposita madi a mantsi go na le tshwanno ya gore go teno a go dire ditlhotlhomiso go tlhotlhomiso ye tota gore mme kere ke e ka gare ke re bana e tletse banka yone ya tlala matsapa ke di a tsaya kae so ke ra gore ke tsone dilo tse di tshwanetse gore re di tlhaloganyetse gore le batswana ebile re tla re simolola mo go wena ngwaga ono ka e tla boela ntlha go mo go ntse go le teng mo molaong mathata ke gore go ntse go sa direga go ntse go sena pe yo go dirang jaana re bone gore re simolole go dira re go sale morago re te re lwantshe tshenyetso setšhaba re te re lwantshe bangwe batho ba re bonang gore ba thukutha batho bangwe ba thukutha le dikereke tota kera dikereke tse dingwe tse di humile di na le legatse mo re itse mo di na nya ba di tseela dilo hela yana ba bangwe ba pere dipurapura tsa borutitse jaanong bo bona goreng e ka re ga se tsamaiso e e siame re tlhodumela gore mme go a bo go tsile jang ga go ntse jalo ga o santse o le ga kganyeng ya dikereke ke sa go tsene ganong ke a itse gore o tle go konela kgang ya gago e wetsa a ke itse gore a ke nna gongwe tsebe ya me ga e reeletse kgaka jaana dikereke gore o tlhame kereke ne re itse gore ke dipalo tse di bonalang a mo nakong ya gompieno go na le diphetogo dingwe tse di reng kereke la ga le letla le le 10 le le 5 le le 20 le ka bula kereke mo pusong ya kajeko res mo pusong e ntšha e na rara mongwe ya melao ya ntlha e change-ileng last year ka December ke gore gampe ko le ga le le 20 e kgona go dira kereke pele ne le 150 ra re lefoko la modimo na re la re ba be dire le bararo re siame ke gone be re tla re ibutsetsa ko go 20 re re nya ga le 20 le siame ke gone le ka dirang kereke re direla gore kana re dumele gore kana tumelo ke neelo wa o itagala mo motho ga ene e semba gampe ko ba bangwe ba re ba bona mme ona re dumela gore tumelo ke neelo ya modimo tota e tla mo go yana ebile o kana e phitlhela la le sa batlegela le kopantse le sa itse le kopana le kopantswe ke modimo ke tsona so bana puso e ine ya bona botlhoko ja gore e dintshe ko go 150 e di busetse ko go 20 ma ke go botse potswengwe ke sa tswe mo seporong puso ya lona e le eteletseng pele tona retired Major General Pius Mokhware le tlhotlheletswa ke mowa ke ra ora le puso e leng gore le beile thata mo modimong le gore le godimo le na le lona batswana modimo le moeteleditse ko pele ke batla go itse hela gore mme le mmogo le panne ya lo mmogo le goga mmogo le matona lotlhe le dumela mo modimong kgotsa ke bale le bale re tswe ke batla go thomamisetsa gampe go lo era motswana kwa ga gore e puso e ntšha e dumela thata mo modimong ga gona sepe se re ka se dirang ga go sena modimo go gare ga rona ke ha khamalalo ena kana rona le diphuthego tsa rona ga re simola kwa ra rapela wena re simolotsa la ga wa ka wa rapela ke tla go belela yana tora ke batla ke go leboge ka gore o adile kganyago ka botswerere le motswana tlhaloganye gore labor and home affairs e le lephata e le ministry tirone ke ba go utlwile mme ke tla batla gore pele ke la letsa batswana gore ba bue le rona ka kone ba letse ke na dipotso tse pedi tse tharo tse ke tla batla gore ke di tlhomaganye mme potso ya me ya ntlha ke ya go dira ka botlhaga re le lehatshe productivity go dira ka botswerere re le lehatshe re supa gore re na le ditokololo re supa gore re phadisanya le mahatshe a mangwe a re le lehatshe re lebile dipego tse di etle di ntshiwi tsa go supa gore e ka tloga re mokoto kana re salla go morago mo kganyeng ya go dira ka botlhaga kgang eo le tona wa tsa pereko le selegae le leba ka tseleng tsenya a e boammaaruri tota ga re dire ka botswapelo re le batswana go na le maduo a tshwanetse gore ka ba bonala mo ditirong productivity right kgang e goromento mošago o itse re ka mafatla dipego tse ga di a mo robatsa mme a ba tsa tshwetso a re go dira ka botswapelo o go isa kwa lephateng la labor and home affairs ke maitemogelo a rona ebile ke thumo e re neetsweng gore re bone re le labor and home affairs gore
go tlisa maduo re ka dira jang go leka go tsosolosa kganye ya go dira ka botswapelo mo ditirong tsa rona le ga tselotlhe mme ebile ra ba ra neelwa le lephata la sekwele sa BNPC Botswana National Productivity Center e ka go go rona ye e leng gore yang re tshwantse gore re time re eme ka dinao re rute Batswana re ka botlhokwa jwa go tisa maduo mme ga se go tisa maduo hela go na le mo ba go bitsang ba re work ethics ke gore go dira ka fo molaong le ka fo tshwanelong re go rotloetse mo modire gongwe le gongwe mo pusong le ko maphateng otlhe private sector yana ke ka fo re neetsweng thomo ye ka teng mme ra re ga re ka ke ra e dira re le nosi rona re tshwanetse re bona gore bodiredi mohiri ba kopana kganye ba e kopana botlhe gore ba bone gore re ba ntsha maduo a kae re tswe go nna ba mokoto mo kganyeng re batla gore re ipone mo nakong e tlang Botswana a le go godimo e le gore toso maduo jaanong it is our culture okay it is our value ga o bona Motswana na o bona maduo tirong le nngwe e re dirang ka manonthonto mme bile maduo a teng a le a bonala mongwe o tla bua mo itsena pere ha o tsa se tlhake se sentle sa Mauritius e le lehatse ga bana di tlou ga bana di tau the big five e rena lona ga bana di temane tse rena le tsone mme so se le sengwela se ba se rekisang go lehatseng lone tse ba jana la ba sa latellang go ntle ga metsi a mantle ba latella service excellence gore ha ba go thusa kwa a yo tsena mo hoteleng a o tsena mo ofising ya puso a o tsena mo sefofaneng le wena o tla o ruma o ipotsa gore bana go tla re ke ipoe kgatso ke boelo go lehatseng le e le ntateng ya setho se ba go thusang ka sona kganya Botswana National Productivity Center e ntse ke utlwa e na le dingwaga e le moswi nka tloga re sala ka isule mme bogologolo ne re itse gore ke botlhaga e le mo fashioneng la re le ya go dirang ke batla o wele mo yona BNPC gore ke gore ke re untse la ha seleng le e bile re tso go tsaya maleba mo go lone gore BNPC so sa nthantha re inele bone ba batla re rutang bone ba batla tsenelang ko maphateng otlhe ya go ruta Motswana kana go tsenya mo Motswaneng moao wa go dira ka botlhaga moao wa go ntsha maduo re batla gore go nne jalo jaaka re tla bo re isimolana se tse di bile le budget ga go bola mo teng ga budget re tse bile re e budgetetse se tse re tswa o bulela ruro re e ntse ga ile moswi yaanong re ntsha mo baswing re batla e rulwa le wena ke dumela gore tla re le mo le phatala lona mo nakong ya sa fediseng pelo re be re le bolela gore re biditse bo maitsana peke ba tlo go le thathella ka mowa o montle o re batang go jwala mo Motswaneng because ara ka se ka ba ra dira jalo re tla nna re ntse re sa lala ko morago ke re bona ibile ka gampe ko e le gore we want to do more with less. Thank you tona e nngwe potso ke batla ke e botsa ke e boletse bo malome bo ntata rona mogolwane ba ne ba dikile ba ile di mining e le migrant labor ba bereka go di mining ba bereka mine tsa gouta Afrika borwa o tlhabologile ngo alakasela ke batsadi ba rona ba ile go bereka di mine kako mme go na le dikatso tsa bone tse go buang ka tsone bangwe nka tloga re ba tlhokomologile bangwe ba sala ba iketse bolata mongame ba tlhokagetse mme ba setse ka bana bangwe ha re buana gate go na le ba eleng gore ba kwa ha ditswe ke bokalaka ba kwa ha ditse ke bo asbestos ba bangwe ba golagetse mo tirong a re bua ka kganya ba bereki ba di mine ko ntlegala hatshile ba eleng gore ba ne nako eo ba bereka ko ntlegala hatsi le puso le ba thusa ka tsela e ntseng jang potso ya go ke potso ya botlhokwa tota mme bile ke batla Motswana a reetsa thata a tlhaloganya ina re le moga matshwenyego wa go tswa kwa re ntse ra utlwa ka botsadi ba rona ka bagolo ba rona ka December o fitileng mo re ne ra ikopanya le ba South Africa ba Ministry of Labour ko South Africa ba re kopanya le ba di mine ka ko South Africa rata ra go itlhala ile gore botsadi bo ba rona bo ne bontse bo bereka kwa bo na le madi ka kwa a sala mo di insurance company kwa mme bile go na le ditsheko tsene diro ya ka o bua bangwe ba ne ba bereka ko di mine tsa asbestos ba bangwe ba ne ba gola hetse jalo
mme re dirile lenaneo rra gampie kwana ke batla gore Motswana a tlhaloganye go kwa teng gore lenaneo la rona ke gore re le ba ministry re kopane le ba South Africa re ntse re setse batho morago re setse re kgonne go bona batho re na le list ya batho ya ka re ntse re ba registera jana bona ba ne ba le ka go di-mineng re bone bangwe ba ba tlhokagetseng re bone bangwe ba ba santseng ba le teng mo botshelong ke ka go netefaletsa kare bangwe ba ba ntse ba le mo botshelong ba setse re ba bone gampe go ta go tsena gampe kwana the about ebile setse re ba duetse ba 179 ba setse ba duetse go feta 19 million Batswana ba itumetse mo go maswa ba duetse mme le lona Batswana ile gona le tsena mo pusong maabane irra ile gona re tsena mo pusong maabane kana le kgoditse tharo ga le kalo ba setse ba duetse ke a go bola madi a kalo ao mme ke sa bui ba setse ba ntse ba inspectiwa that those to 500 ba santse ba tlhatlhobiwa gore go bona mathata a bone ba re bona ba santse ba tla ba duela mme ke botse potso le duela yang motho ga iketse bolata ke ra tlhokahetsa sala thobaletse go setse bana ba ka re ke di-beneficiary le bona le ntse le ntsha madi motho a sentse le mo botshelo le ntsha madi kana la tlhaola ke batla bo e tlhatswa ga go tlhaolwe ga e le gore botsadi bo no bo itse gore kana bana ba itse gore ra bona o na a bereka ko mining o feng mme ebile ba na le dipampiri tsa gagwe ba ikopanya le bateba ba tewa tle ba go tlhotlhomisa le bone one thing good is that batho ba le ba na le di-record tsa bone tsa go tswa kwa kana gore batsadi ba rona kwa nere ga ba le kwa ba twa go ba ipeela madi mme bo ba sa tlhaloganye ga ba nna bo ba nnela ruri yaanong bone di-record tse ba di tsa ka kwano ba dira le rona ba na le di-insurance companies le batho ba re berekang le bone ka kwa mo Botswana le ka kwa South Africa go tebo go tswa leina le go go tlhotlhomisa ona gore nya ke boammaaruri motsadi o tlhokaetseng ona o kila wa bereka ko mine mongwe kana wa di-level kana go temang go bo go bona kgale gore madi mangwe a na ntsha a beile ko kana kila golagala mme a se ka duelwa o bile ba itse dikgolagalo tsa gagwe ba tla ba bua gore madi a teng ke bokae bo batla go bona gore bana ba gago ba batla ba setse kana bangwe ba lesika ba tshwanetseng rra ba tshwanetse not mongwe le mongwe kana go na le tsamaiso le skala le bala gore go na le Inheritance Act ka go tsamaiswang ka te dikgantse tsa boswatsi ba na le maleba gore ke bona ba ka tsa madi ao ba a bona se ba ipateletsa tse nya se ba ipateletsang kana ke tsamaiso ya molao okay makiriana ke batla re go boikhutsong ha re tswa ka kwa e be re kopa Batswana gore ba letse mme ke pshega gore ke go botse potsongwe pele re ya ka kwa le ntshitse tshwetso maloba ya gore ma-teacher ba ruta bana ba e seng Batswana le ba ganna ka di-permit ka diteseletso tsa gore ba tle ba bereke kwano le gone go ba ntšhaletsa ba ntse ba le teng la gana ke tshwetso e le tsereng ha se ma-teacher hela ba eleng ba batswa kwa ba le ba gannang ka diteseletso tsa go bereka di-work permit le bakgweetsi ba dikoloi tsa go ba di-truck drivers di-scotch le bone la ba ganna ka tsone yaanong kgang ya kitse gore o ka bua gore ke tshwetso e tlhotlholeditsweng ke eng le ikaeletseng ka yone kgato ene right go dira jana kana tshwetso e re e tsereng yana go tswa kgakala nako le gore go a lebellwa gore tota ditiro tse re bonang re na le bana ba rona ba bantsi kana le Batswana ba bantsi ba ba di kgonang mme ba sa bereke re se ka ra neela batho ba tswang kwa ntle diteseletso tsa tsone dipatlisiso tsa rona di a supa gore ma-teachera ba bantsi ba ba sa berekeng gampieko jaanong ga ba-teachera ba rona ba sa bereke gampieko ba le mo malapeng re bua yana a mme go siame gore re be re letelela motswako wa teachera go tswa kwa the same qualification a batla go bereka mo dikolong tsa rona nnyaa ga go a nna jalo mme ebile gape ga re sona re tsaya tshwetso ga re dira ditlhatlhobo mo dikolong tse dingwe mo re tsewa go itlhala e le gore nnyaya banga dikolo tse ba avoida kana ga ba batle go hira bana ba Batswana ba batla go hira batswa kwa ka gore ba ba duela madi a ko tlase re be re nya go mo ga ka ga tswalla go ntse jalo ba ka ke ba tswalla go ntse jalo ba bangwe ibile mo dikolong tse yana ba hira ba ga bone hela sekola o tsela e sentse ala se le mo Botswana bo itla gore nya ke le tsolo ora mokgora ya la kole no sekolo ma ke botse se mo go tlhotlheletsa gore re kganele gore o ka nna yang intshware le go tsena gona ke go botse mo kganya ma-teacher a le lebile gore le kganna ma-teacher go dikolong tsa puso e le batswakwa kgotsa le sekolo sa me ke le phutego sa private company in the private schools le bone la gana gore ba ska ba hira batswakwa le bone ra gana
dikole tsotlhe ke tsa private ke tsa eng hela jalo mme ebile tsa private ke tsone tse ne dira jalo thata ka bontsi ga o ka tsamaya le tsone hela tsone o tlale ke tsone tse ne di tlola molao wa khiro re setse re na le matitšhara a mantsintsi se tse re na le bakgweetsi ba di-heavy duty ba dikoloi tsotlhe ba ba sa berekeng ba ba ntseng ela mo malapeng ba ithutseng dilo a mme la re go siame gore re be re ntse re tsaya ba tswa kwa go tswa heavy duty driver hirela go ta go kgweetsa matipane ba tsona ba le kana-kana ba kgona go kgweetsa matipane pele re tsena ko ba diteraka ga re bua ka dikolo mongwe wa akanya creche wa akanya primary wa akanya secondary mme re na le di-university ga o tsaya tertiary e tshwana le mmadikolo go na le boprofessor ba go teng ke dintsu tsa dikgaga ba itse ba na le dikitso dingwe ba tswa ko mahatsheng a le gone ko bo BUST kwa dikolo tsa ithutela ditiro tsa boranyane le jalo a le bone le gana ba tswelela ba bere nyarra kana le bona matitšhara ga se gore gana matitšhara otlhe matitšhara bangwe ba na le dithuto dingwe tse di rileng ga kare ebile re lebetse le yone experience ya bone matha ga e le ba ba rutang sekgwa bo dipalo le tse dingwe tse mme a le gore ke mantsutswidi wa dithuto tse di rileng gongwe ba dirileng di-science ba ba di-science tse di boketetse tse re itse gore batswana ba rona ba ka nna ba tswa ba le qualified mme ba sena experience nya ba o bone re ntse re a ba letelela ba re direng gore ba na le dithuto tse bana ba rona ba nang le tsone tanki tona o ya dile senta bontle motswana wetso tona o tata a tswelisa kgantse ka tsela e o tla mo utlwang ke tsa ke re o mo utlwa mo nakong ya gompieno o tsepame ga a tlhalosa le wena wa mo utlwa ka ile ka go leng teng re a go boikhutsong mme pele ra go boikhutsong nomoro ke 3164427 le 3164428 mo televisioneng go na le molanyana ha tlase o tla bona nomoro o tla bo ha re tswa go boikhutsong le letsa tona o tlo tshwaile kgotsa o botse potso ka tsela e ntseng yalo Moalebe. Motswara wa tsuba gape o nkamogele ka ile ka ko lenteng kwa borole ko botsheka jwale hatshile re buletse megala ke Moalebe a bua la gagwe gore mona lentle a tla letswe le gore puso ya re o le Motswana ka ile ka ko lenteng ka kgalo tsa gago ke tsone re busang ka tsone ka gore magoko a khotla mantle otlhe moemedi o le ko Mmopane ke a go amogela mo Botswana television moemedi ko Mmopane ke a go amogela ra di mana le seng titeo rre le kerra tona go re editse mongame erra le teng re teng mongame tona go re editse o ka tshwaela kana o ka botsa erra ne ka tla go botsa ka batho ba ba berekang moemedi ba en tshwarelle yalo ke kopora ha o tshubile television o itime kana o suite ka gore go na le poeletso modumo gone go ga o utlwa le sente tima television o tla tla o iteba gape mo Facebook o kgona gore o utlwe gore no o tshwaela ka tselentseng jang erra ke tsetse kwa ntle thank you ka tshwaela ne ka tla go botsa gore batho ba ba berekang bosigo motho a simolola a tsena ka 6 o'clock ba go tšhesa phakela ka 6 o'clock mme motho a teng a kgona go amogela madi a kana ka 1.8 a mme ke gone mo go siameng kana ya okay motho a bereka 6 o'clock to 6 o'clock a amogela 1.6 a go siame erra okay go na le company e leng gore a e bereka ba nne re tshwara motsegare okay ke go lebo ba re theoga le maitsibua ka 6 ra go tsa ka 6 okay ba duela le ba dira lantha le motsegare le ba duela 1.5 ene ba ro dirisa ka wa ka 100 okay ka ro a complain ba ora ba re a se ba titiro tsa mane ke tsa ke re tona go utlwile moemedi o tla go araba go Magure kwa kota mogoreng ke a go amogela mo televisioneng Ntate Benson ke bitsa Magume yes thank you Ntate Benson ke bua ka
tsa South Africa ke berekile ko South Africa ka re ke berekile ko South Africa ko di-mining tsa South Africa jaaka Eastleigh, Doornfontein ke di-change tse di le dintsi le bo Welkom mme ke ne ka bereka sa ntlha ke le Chisa Boy ko re mine blaster ke qobela majarating yaanong e rile ke le mo gae gompieno ka be ke kile ka tshwarwa TB mme e rile ke buisanya le ba phalape nako ya teng be ba re ke bate madi a ke itshekang ka one nna ne ke re o ntumedisitse Major General Mokgwari ke o mmolelele gore ke na le mathata a gore gate ke ipatele madi a ke tshekiwang ka one nna jalo nna ke ga ke sa bereka ga ke na madi ke re Major General Mokgwari I'm appealing to you gore thusa motho wa modimo re na le mathata tota a se nna ke le nosi re ba ntsinyana nkile ka taboga ka go bua le gone ko bo phalape ka ita ke busiwa ke yone kgannyo ya gore ke bate madi a gore ke dirwe check-up re Magume ko kuta more tona go tsule o tla go araba ka botswerere ke ka leboga thata mme le yone ya matitšhara ke bua ke le PTA chairperson o itela bana ba beilwe le gore ba tshwareletse mme ba bangwe e le ba ba tswang dikweleng ba sa hiriwe ka boammaaruri hela gore ba hiriwe diphata di le teng le yoneo a e diragadiwe Major General Pius Mokgwari le e sa le morago thata re se ka ra itela bana ba ntse ba sa ruti mme hela ba tswa go trainiwa mo dikweleng tsa lona tse di trainang ke a leboga baetso thank you re ke Masego ko Karakubisi ke a go amogela mo television ya Botswana tona go reditse mme tona wa go utlwa bo tsholetsa lentswe gore Batswana ba go utlwe sentle thank you re nne ke kopa go botsa tona gore kana kganye ya omang ga ke itse gore ke tara ke mogopolo a ke re gore rotlhela re sena nna re 16 years re direlwa omang enong ke botse gore a mme go mo ga se gore go costa puso go nna re after 10 years be re shahatsa omang ke eng mme bogolo a go sa ibo botshelo jotlhe a karata e be tshela for 20 years gona le gore nne 10 years go nna kgapetsa se sengwe gape be ke re ke kope go botsa gore ana re mo ga rona mo Botswana go na le tirongwe e leng gore ga ena malatsi a bokhutlo se ka inka sentshetsa ruri hela gore jaaka ipelege ke wetse mongane ke go lebogile mme Masego a sego ke go lebogile thata a Maria ko Mahalape ke a go amogela mo televisioneng ya Botswana tona go reditse thank you Mongame Benson tona go reditse o ka tshwaela era nyana ne ke botsagela go se ka nyana ela go botsa gore ha ile gore ke ne ke na le motsadi yo na berekela ko kana mogolle mme ke sena dipampiri tsa gagwe nka bona thuso e ntseng jang ke sone se ke se botsa nna ke na le mogolle yo na berekela ko di mining ko di mining okay mme ga ke na dipampiri tsa gagwe okay you utlwetse ke yone hela mme ke yone hela mme o na le bana thank you mme ke a go leboga Lesego ko Mahalape le wena ke a go amogela mo televisioneng ya Botswana Lesego Hello sir ke kopa o time television gore modumo wa gago le lentswe le tle le tlhape tona le Batswana ba go utlwe nya ke tsotse go nne thank you Mongame nya ke bitsa tona le lana Benson ke a go dumedi thank you re yaanong o tsame ke botsa tona gore a mme batho ba ne ba berekela ko di-mining tsa South Africa tsa Botswana tsone ba dira jang ga ba totomise gore batho ba ne ntse ba bereka mo go tsone ba e leng gore ba ntse ba lwala ba reng ba sa duelwe ba go bolei ba go sena temo e tswelelang kgato ba tsae okay ke go lebogile tona o tsuo go araba o tshube television thank you Tshenolo kwa ga Mosopa le wena ke go amogela mo televisioneng Dumela re mme erra ke tseneletse program mme ne ke kopa go botsa potso emma
Erra ke botsa gore ha o hirilwe ke puso a be ke hirwa go te go hirwa ka certificate era after 2 months ba bangwe le bone ba hirwa mme ba post e dule re certificate le yone bone ba eta ba duelwa ka diploma e ro botsa gore why yanong ba duelwa ka diploma nna ke duelwa ka certificate mme le nna ke dirile diploma go be go teka gore bone ba kile ba hirwa before di-file tsa bone di supa gore ba kile ba duelwa ka diploma yanong bone a se tlhole ba duelwa ka certificate ba duelwa ka diploma e re o kopa gore a mme yanong le nna ga go possible gore ke submit di-qualifications tsa me so that le nna ke duelwa ka diploma be gote ga go kgonege ke ne ke botsa gore a go ntse jalo ka molao wa phiro okay mme tona go utlwile mme a kere erra Patrick ha kuma kwane le wena ke a go amogela mo television ya Botswana tona le Batswana ba go reditse Mr. Benson Peter go dumela Mongame a dumela wa go tona ke botsa ka khanya botsa tona fo gore ka khanya phema na bereka mona mo na bereka go di mine ba tere dirile sengwe le sengwe dipampiri sengwe le sengwe re heditse sengwe le sengwe sala go tso e go te go bula account ko Africa Bo mme a gona go tsamaya go bula account ko Africa Bo ga ba sena ba hetsa sena ya ko e ba mutisa ka kwa ga ba tsentse gore ba mmitse go molepolle ba nna ba morabare ba tla mmita mme go se go na dingwaga di ka swara 5 kwa go borataro tsentse re emegela re mo kuma kwa ka ne ke botsa gore a go ntsalo yana ya ga go kgang itse bogalang gore ena sengwe le sengwe dipampiri tsotlhe o di tshotse sengwe re heditse ka bone ya ka nne ba tebe ba ne ba re a dire sengwe le sengwe re heditse sengwe le sengwe Patrick ra go leboga tona o tsuo go araba thank you one kokopong ke a go amogela mo televisioneng one dumelang botsadi thank you ke ona mo kopong nna ke kopa go botsa batho ka gore ke ne ke botsa ka bahiri ba rona ke sale ke bereka company ka 98 khona na re mo 2005 mme ha sale re thaola re mo go 2025 ke ra 2025 thank you re sale re berekile le baka le lelele go sena dikokeletso so bo go nna le dikgantsa gore go hirwa batho ba batlang go mara ga rona ba tsena di-qualification di pehela tse le gore di heta tsa rona ba bereka ditiro tiro e le one le rona yaanong batho ba batlang go mara go ba ta ba okeletswa madi ba hirwa ka madi a go godimo rona re seo le go berekela company go simolola 98 up to 2005 re sa okeletswe madi gore mo go ntseng jalo go dirwa yang mo lehatsheng la rona okay one tona go utlwile o tlo go araba kwa erra re tshonolo le tlhakane mme ke go amogela mo televisioneng tona Pius Mokgware o tla ba go reditse le Batswana ga ke bidwa re tshonolo setlhobo go mo le tlhakane erra mme ke tswa ko molepolole mo ngame re Benson ne ke kopa gore re Mokgware a kwa re thuse go ka gore nna mona mogolo o berekile gone ko di mine tse le tsa Afrika Borwa tsele no go leba o kile a tshwara ka TV malobanyana hale yaanong kgang e leng teng go gore dipampiri tsa gone ko na bereka teng ga di sa tlhole di le teng yaanong ga a kgone go bona thuso gone ko teba kwa okay e utlwetse yaanong le batla go itse gore tona ga go ntsenyana lephata le thusa ka tsela ntsenyana okay nyame o go utlwile tona o tsuo go araba o sube television ga o se mo televisioneng o tla kgona go mo utlwa mo Facebook BW presidency BW government le tse dingwe jalo jalo Masego ko kuma kwane ke a go amogela mo television ya Botswana dumelang tate mme ke go pa go botsa serala ke sa gago ndata mo maemena na bona a lwala ba lwala mo tirong mme go tswa go tse cliff ya malta se cliff a fedile mme go tswa ba kgwedi hele ba sa moduele a go ntse go siame malome nya tona go utlwile o tla go araba go tsama tsa go tsura fele le go mpe go ntse o lwala mme ga mo ga re nke a tsele le mo la teng ga re je se pero bola ke tlang ke go lebogile thata Masego tona o go reditse le bagolwane ba gagwe kana mabogo a gagwe a go reditse entate Neo o letsa le ko kae Neo ko gabane ke a go amogela mo television ya Botswana ke dumedisa tona na ngongore go a meke online ya leiba go nna go tswa batho ba le mangwe hela gore go bongwana bidiwa ko lephateng la le lengwe ga o santse re ko wa le diwa kwa
yaanong ne ke re tona le bekgang eo ba re akanyetse nna re sa le registera kolei ba bogologolo le gompieno. Okay, ke a go leboga tona o go reditse. Ya go ba ba akanye le rona re ja mananeo a puso. Emma le tswa ja mmako. Walter Kotonota TNT ke a go amogela mo television ya Botswana tona le Batswana ba go reditse. Bua lo thaba fetsana. Thank you re. Motono dar. Kopa potso hara ke batla o intsisa. Ke a khela ka gore puso e kgona go isa bana dikolong. Mme re ha tswa ngwana ko dikolong a tla pasitse. Mme re ha tswa ka ba thoka tiro mo la hatsela sa bo. Ya le ke re o ntse le msetso se se gore se ka dirwa yang ka ngwana o itse ke puso mme bile o bile ka tshitsa go tla pasitse. Mme bile a stola thoka tiro a ba ya kona molaluba. La re nka se botsadi le puso. Ke go lebogile re Walter ke gone gotle. Ke heditse gone go nkonne. Thank you Walter tona o tla go araba. Ke le leboga Batswana re tla re tswellisa megala ya rona mo go sene sebaka ke gone le tona ba tshwaetse ba le 12 ke tsa kere ba bangwe ke kganye le nngwe hela o tla ke serala ke sa gago o arabe Batswana. Thank you Batswana betso ke lebogela dipotso tse tsotlhe tsa lona tse ke dumela ebile ke lemoga gore dipotso tse tsotlhe tse di maleba di tshwanetse ebile ke le boletsa bangwe ba bantsi le bone ba na le tsone. Mme ke ne ke batla gore ke di tseye jaana ke simolle ka tse ba ga rona tse tsa ko minentse ke le re kere mongwe le mongwe yo o nang le mathata a re gore motsadi wa gago o ne a berekela ko mineng a e leng gore motsadi wa gago gongwe dipampiri tsa go ga di bonale go botlhokwa gore le ikopanye le ba rona ba labor re tla bona ba ba maleba re isa maina a lona ko ba leng teng kana bona le pengongorego epe jaaka ga ke bona gore tota dingongorego tse di nang tsonetse di a farologana le bua seo se se batlileng go tshwana mme ke le kopelotlhe tla re ko bofelong ga re fetsa mo thulaganyong re ela go fetsa ke tla lefa dinomoro tse le tla letsang mo go tsone gore le tla le ke go thusiwa ka mabaka otlhe hela a le tla bone be la batla mabapi le dituelo tsonetse tsa botsadi wa rona bo boneng bo bereka ka ko South Africa ne ke batla gore ye ke tse ke ntse yang gona le yone ya o mongwe ko di mine monna mogolo na di bereka mme ga ta bula account 5 years a gona se se diragalang o mongwe na bereka ko di mining mme a tshwaro ka TB ka jalo hela le yone go nka ditshwaela ko re tsonetse ya ka khanya ga re yo ko kumakwane yo ne rrago ya ana bereka ka ko mining kwa mme a ta go dira bank account re na le dikgante di le dintsi jaanong sengwe se nka se le gakolang ke gore bangwe ba ne ba tetswe e le botsadi jaaka ene ke ntse ke dila le one maloba e le botsadi ba tetswe go a ya ka ko South Africa ba ta go a dire bank account ha o sona ga dira bank account ka go tlhoka lesego kana ka go tlhoka go itse dilo mona mogolo ba nna kwa ngwaga tse 4 ga re boela kwa ngwaga ono ba mora ba re ka molao wa insurance o ka bo tlemile madi ana mo ngwageng tse 3 jaanong go mo go teng go a diragala re santse re na le tsone dikgang tseo mme ke tsone tse ke kopang gore tlang ko go rona le lona jaaka o bua re tshwalo tlang ko go rona re tle re bue dikgang tse ga o itse gore a re rrago o ne a lwala o ne a na le mathata a ntseng jalo kwa tla ko go rona re tla go thusa jaaka mme yo neng a na bua le re yo ko phala peo jaaka a na bua ga gona ko go ka tengwe ipege gampe ko batho jaaka ba ntsana ga o buile le rona re bolelela ba bongaka re na le ba tlhatlhobang ko molepolole go ntshitswe tleliniki e le nngwe fela ko molepolole e na le di-x-ray e na le metšhine le ngaka e le nngwe fela yo o tlhatlhobang mongwe le mongwe so re tla bo bolelelwa gore o tle kwano re senona re rurugatsa maina a gago otlhe mo dipampiring gore a teng mme ebile gape le gone le yana o bolelelwa gore nya leina la gago ke le ra le bona o ne o berekako yaanong ke kopa gore le dira yalo raeso le seke ga le gore ga o tlhaloganye gongwe o ko ba kope ba go golaganye le ba ba dirang le kgannye ba ba maleba mo lephateng ke gone o tla bonang thuso e maleba e tla bong e siame ke batla gore kgang tse tsa di-mines ka re ga ke tsamaya le tsone tsotlhe
ka bontsi yana mme ke bona tsotlhe e le gore ke go tlhoka information bontsi ba tsone so yaanong a re tleng kwano le tle ko ministering le tle le bone thuso e e siameng re na bua pele re moemedi o na bua ka gore ba sa le ba berekile from 6 to 6 ba amogela 1.6 right ke kopa gore o ikopanye le rona go fa la tsiediwa e re ala phakela bo tsena ko ofising ya rona ya labor re be ra go bona company mo berekang go gone re be re bona mo tirong ya ka re itse gore go na le ka bona go kwelle gore yo ga a bereka o bereka se o tshwantse go amogela bokana per hour yo a bereka kana gore gore you are working for 9 hours 9 hours ona go na le 3 hours wa overtime mo teng ga le ka ke la bola amogela 1.6 yaanong ta ko go rona ko ofising tsa rona tsa labor khanye re tle re tlhotlhomisee le gone be re kgona go itse gore le sa le bereka le ene duela madi a kana re bitse mohiri ona re mmotse gore ke eng a tlola molao ga a le duele ka fo tshwanelong le ga o sa tlhalosa gore tiro yeo e dirang ke a eng mme ga a duele ka tshwanelo go nna le one ke tla gore a kere ga o duele ka fo tshwanelong go nna le ona le kokopong o sa la berekile ka 1998 mo company go itla ka 2025 27 years a bereka mme ga ise ba okelediwe madi ba ba tsenang bone ba hitlhela ba setse ba okeleditswe madi le ene mme one ke kopa gore a tle gore bona gore re tle re sa le kgannye morago tota ga ke bone gore go kanala ka kwa bereka from 1998 bo se okelediwe madi go tla go tsena gampieko botshelo bo ntse bo tšhentšha la le one puso e ntse o keletsa ba direla puso madi ile gore rona tla ba reng le rona ko leiba kwa go tswa ka bo 95 go ntse go okelediwa batho madi ka certain percentage re be re tla go lebelela le yone employment policy ya lona gore ga ka ke re batho ba go hitlhela bo batla go heta ka madi mme le dira tiro e tshwanang lo mongwe wa hitlhelwa a na le diploma a duelwa ka certificate o tsenang a ba a tla duelwa ka diploma o wa diploma ene go tenyana mme ba bantse go le ga ba tlile ba duelwa ka diploma go sa le pele yone go tlhoka go lekalekana mme ba tswe ditlankana tse di tshwanang le tsona ke dikgang tse ke reng jaaka ga bua yana ba tle ko gore re be ra go tsenelela thata kgang tsena tse re di tlhodumela se ke se lemogile mo go rona ba tswana betso ke gore le tshaba go bua go ta gore bolelela gore le bereka jang le sotlwa jang ke ba bereki ka gore wana wa akanyetsa gore kana mme ga ke a go bua gore ke bereka jana kwa ba leiwa ba tswa ba sona ba bulelela motho gore ga a dire sentle kana company ena gore ga e dire sentle gore gore ke tla bo ke ja mmereko yaanong la re go botoka gore ke swela hela mo tirong ra itse le ona kganye ke tlhamalatse kere go na le dikompone dingwe tse di gannang batho gore ba joine di-union ke molato go dira jalo ga gona motho o tshwanetse go kganna go joina union ga ba dira jalo company ya gagwe ga e go hirile dira jalo e dira molato yaanong ga le ntse le itse gore go ke molato ga le tle ko go rona go tla go ikuela ka gore la re le tla go le tsholola morogo yaanong ka re ga ba itse jalo ka moso ba go koba mme nna ne ke tekere o le mongwe hela motswana wetso intse se tlhabelo ga o bona go le thata o tla bo o berekela ba bangwe ba ba tla salang o ba baakanyetsa mme o tla ya ko pele gape ko o tla balang botoka teng thank you tona ke tlo batla re babalelana gore se se ka metsotso merataro mme ke tlo batla go laletsa ba le babedi ba le bararo gore ba letse mme pele ke ba laletsa go na le wa online lay ko wa ba ba applyang ka online gore nka tloga re go hirwa batho ba le bangwe hela le wa reng bana ba isiwa dikolong ba pasa ha ba tswa ba berekana molaluba a puso ya rialo ya ro tsenya ngwana sekolo ha o tswa ga o mohiri o ko tse disekontenyana nyara eso ke moarabe hela ke moraya ka re ga se maikelelo a puso gore go nna jalo rona re le puso e ntšha ke tsone se bona le yone internship ra e oketsa ra re ga o fetsa internship o tshwanetse gore o bo o bone tiro ra rialo re baakanyetsa gone go ya ko teng ko ra re ga go a tshwana re go nne jalo re batla gore ngwana ala ga a feditse sekole ga a re ka bona ga a bereka ngwana ga a feditse sekole ga a tshwana go nna mo lapeng okay boitshoko ko lesoso Shoeshine o ka bua le tona le batswana ba go reditse ka boripana ne ke re ka re go a motho mo na bereka go mining e le ntate o na bereka tenyano no to ka le a la le khupelo a tswa gore ko mme ke le ka ikwedisa monna te na bidia ba yenyo na bereka gone ka okay tona o rile lona ba di mine le ba di itseng sepela e kgolaganya le ofisi ya labor ba tle ba kgona gore ba di thusa ka tselentseng yang o dire hela jalo mongame o kwa e gra nna ke le ka ikwedisa mo go bo o ikwedisa mo go ba labor ba ministry nya gone go teba ya no reetsa ya ko
tona re tlang go diofising tsa gagwe le bone gore le thusiwa ka tsela ntseng yang ke karabo ya ntshitseng a e soboka ba tla le thusa ko sosong morwarre ko phaleng le ko boka a kere mo boka thank you mongame le so le ko mauna tlala le wena ke a go amogela mo televisioneng ya Botswana ka boripana hela ke tanna boripana re phutha go me ke go dumeditse le tona ka go ke ke le bogele le rane o le la moalebi ke le rata thata ke a utlwa ka ha ba tlhalosang ka teng ke re tona o di arabile dipotso tse botse ne di botswa mme yone ya ba di mine tsa ba ba ne ba reka go di mine ke le ha tshilotse ka bophara ke tsela gore bata ya addressa la ha tshilotse ka bophara ka gore ba go ba ke ba nna ba taboga thata ba ya go bo molepole ya re tsa ikimela ha kutlwa ba tshotse gore nya bata e sala morago ke re gone mo hela ka bone ka gone mo re go lebogelang gape ke le boga gore be ne kutlwa a tlhalosa gore nya ya re gore ditiro di kera mo diateng tsa Batswana tsotlhe mme la bohela ba supa gore nya gona kana le tse special tse le gore ga re ka kae gongwe bana ba rona ba di bona ka kwano mme ke tsela ba ta tsela ba isiwa dikolong gore le bone a helle ba di bona mme re sa le ba le gore le bone ba rona kana ba bereka ko mahatseng a sene ma ke re me ke go lebogera thank you ke go lebogile molapo ko mo goditsana ke yona bohelo mo ja morago ke kgosi tona le Batswana ba go reditse dumelang tate mme o ka entate re teng mama ka boripana metsotso ya hela ra go dikganyeng tsa nako ya borroba bongwe ra ke mo kganyanyone ke bona tsona e tseo ga itse di a ke sa la tlhoketse 204 ra dira ditlhotlhomiso tse di tshwanetseng gore di dire ke ba ministry wa labor re be ra go bulela account ko molepolole le gompieko ga ise be re bone la le sepe okay ka boripana tona re lona ikgolaganya le ofisi ya labor ba di mine bao le ko ofising ya bone ya Botswana mo Botswana mo e seng ko Afrika Borwa ikgolaganya le ofisi ba tla bona gore ba le ha motlhala o ntseng yang ke go lebogile thata tona ke tsa kere tsena ba di soboka tsele ke tsa di mine o mme le sola le ko mauna tlana a kgola ka tsele ntseng yalo mme pele re wetsa ka gore se ka metsotso ele ha ke le ba hela nako ya me metsotso ele mene ke tlo kopa gore re tsene mo kganyeng tse pedinyana ke tse dingwe tse kganye ya bomme ba itsholohetseng ba e leng gore ba hiwa 84 days e le wa malatsi a boikhutso ba le mo mmeleng mme 84 days wa akaretsa di-weekend e le batsetse ba akaretsa di-weekend le di-holiday mme kana weekend le holiday is not a working day yaanong ba re ga ba tsewe sentle bomme ba kgang nngwe gape e ne ke sa batle gore ke e lebale ke ya babereki mme ke tsa kry so tshwaetse mo gone ba e leng gore ga ba tseye babereki sentle le bahiri ga ba tseye babereki sentle dikompone tse di harologaneng difeme ga nka bua gore ke ba letso mang beng ba dikompone tseo ba koba batho hela ke o rata ba gata ditshwanelo tsa bone ka dinao ga ba letlele gore ba unionize ka nna le malokgotla babereki ba bangwe ba sukura mo dikganyeng tsa go sukura mo go teng tlhakanolo dikobo kana gate sexual abuse le gone go seke ba tsaya sentle racial discrimination ka re ba kgetholola ke batla gore kgantse o di soboke ka boripana tona mme ebile o bo o etsa ko bohelong ka ele a ma-teachere gore kana mongwe na re ke di-investment batho ba tla e le di-investara ba di-private school yaanong ga re ba gana a ga ka ra ba tshosa kgang ya free market mo Botswana yaanong e o helela ha kae ga e helele ha kae di soboke mongamerse ka 3 minutes ke o bolelle motho ga o tla mo lehatsheng la rona o tla o le investor re na le melao le melawana wa itlama gore o tlo go e sala morago ga ka ke a tla wa tla go bereka mo rona o tla bula investor bora mme ga ke tlo go di hira le Batswana ke a go hira batho ba gaetsho hela ja ga ka nna jalo and we never allow that le gape tla le rona la mo lehatsheng ba le gore go tla bo go diragala jalo ka tsela e ntseng jang right so ya bomme ra utlwa ya bomme ke kgang e tsamaileng e re tshwanetse go buisangwa ke lekgotla la di-union le banga dikgwebo e teng mo teng re santse re ntse re emetse go e bua mme kgang e re sa e rateng e re ilang le baibai sexual harassment le tshwenyo kana go sukura bomme mo tirong ebile malatsi ana ba feteletse ba sukura le borre tota mo ditirong ga re batla go nna jalo ga motho a dira jalo re tshwanetse gore o mo reporte ko go rona ko labor re tla dira ditlhotlhomiso tse di maleba mme go bona gore kgang e dintseng jalo di tseelwa ditshwetso tse di siameng tseo ga se tse re di batlang yaanong tona re setse ka motsotso le sephatlo o ke go neelang ke ipagololela ke batla o he molaetsa wa bohelo
o lebile camera ere mme mo molaetseng wa go abogelo camera yone mo molaetseng ya e ka konwe mme mo molaetseng wa go abogelo ke batla gore o tshware kgang ya boomang gore ba sentse ba ka tlola ba atolosediwa le ko mahatsheng a mangwe o bo o tshware kgang ya 65 to 60 years wa old age pension le madi a 1800 le go tlhama ditiro ska di lebala o di soboke tsotlhe monga tankiretse ke batla gore mo motsotsong o setseng ena ke go bolelele motswana e soko gae ke go tlhomamisetse tsotlhe kere tse re di dirileng e le ditshologetso tsa rona re le ba ba busang gampieko ra go di diragatsa re santse re tshwerwe ke ditsamaiso tse di rileng ka gore tse dingwe ga re kgone go di dira re sa fetola melao ya bogologolo e ntseng e le teng mme kana melao e fetolwa hela ko palamenteng o ele tlhoko le mo palamenteng e tlang ye gore dio dingwe rago di fetola re be re simolola yanong e le gone re ka tseyang ditshwetso kana ra diragatsa tseo tsotlhe tseo tse re di dirileng madi a bagodi ao ke ka lesoletsa tsotlhe hela tse ne re di bua la go di bona ke jaaka o bona re setse re simolotse go diragatsa rona re le goromento mošwa ra re we keep our promise and we assure you that we are going to deliver what we have promised you ra go diragatsa sotlhe tse di re go solofeditseng ke a leboga tona batswana ba go akotse gate mogolo wa motsemhago a bana ke tanki hela mme re tlo go bitsa gape mo nakong e tang ke a leboga tlholang le modimo wetso e wetse sala le modimo moalebe o bua la gagwe mona lentle a ko atle a letswe re ya ko kgasong e popota dikgang tsa rona tsa seesemane tsa nako ya bofera bongwe a nne kagiso When we looked to the presidency, it became evident that the global financial system was failing to meet Africans' needs. Investment in clean energy has not matched the demands of your rising population. You deserved more, and COP29 was a change